Honda Jazz. Қара түсті. Балондоры да мындай летедисте. 2006, объемы 1.4, коробка автомат, телефон номерлері. Ішкі салонына қайрылсақ, екайнеге электростекло пакетті. Так, бұл жағы мультируль екен. Климат контроль электронный. Айтылыш басы 400 000 сом. Honda Jazz екінші поколение да. Литвадан келген кен, литовский номері болып тұрады, транзитный. Мынандай алюминиевый лекотсплавленный дистерді, балондоры. Қағазына малымат алсақ, 2009, объемы 1.2, телефон номерлері, коробка механика. Ішкі салон, алдын қайнектер электростеклоподъемник, комплектациясы орточо, басы $6,500. Hyundai Sonata. Кореядан мı? Кореядан мı? 2012, объемы 2, коробка автомат, телефон номерлері 999 93 00 71 mi? 74 екен. Панорама екен, люк. Жақшы. Азы бір арқасын көрсетіп қойлы. Анан кейін ішкі салонды өтөз. Мынандай спортивный выхлоптар екен. Байқасаңыз, проспорт. Екі жағынан тең. Ішкі салонына көңіл бұрсақ, бұл жақта электропакет, память сидений екі режимде, мультируль, круиз контроль мен қошо, олар круиз контроль кнопкалары, бұл жағы мультимедианы башқару. Так, бұл жағына келсек, антизанос өчіріп жандыру, система стабилизации деп қойды. Өзінің штатный монитору, Bluetooth, DVD-ні оқойды, двухзонный климат контроль, подогрев обдувтар менен қошо, екі режимде. Так, мынандай қара кожа сиденьялары, подлокотниктағы кожада кен. Алдыңқы водительдікі мынандай жейілген емес, кішіне өңге өшіп қалыптыр, бірақ кожаларын. Айтылыш басы $10,000, $10,000. Honda Jazz. $2006, объемы 1.4, телефон номерлері, коробка автомат деп жазылып тұрады. Арқасында 4 партроник датчиктері қойылған екен. Ішкі салонда бір қысқаша тартып қойын. Комплектациясы жақшылы оқшайды. 4 айны ертең электростеклоподъемникті блокировкалар мен қошу. Мультируль, 7 скоростьқа которыла тұрған ручной. Ол жерінде лепестоктар мен түшіріп, минус плюс тендар бар. Түшіріп қайтара көйте тұрған электронный климат контроль. Так, басы $6,000 деп атады. Башталғыш басы. Да бір Honda Jazz. Дистері мұндай. 2006, объемы 1.4, коробка автомат, телефон номерлері 555 60 06 98. Шул жерде қатар-қатар жаздар қойылып қалып тұр, ошон үчүн тартып беріп атам азыр. Көбүнчөсү жаздан. Алдыңкы айнектер электростеклоподъемникте. Тоже ручной 7 скоростьқа которула турган немеси бар, жана коробка автомат вариатор.
электронный климат контроль. Айтылыш басы $6800. Toyota Corolla. Литвадан келиптир. Жылы 2014, объему 1.6, коробка механика, телефон номерлери. Мен көбүнчөсү айтылыш эле баасын эле айтып кетемин. Кызыккандар өздөрүңөр чалып, содалашсаңыздар болот, дагы бир кыйла баага түшүрүп. Ички салонуна көңүл бурсак, алдыңкы айнектер электростеклоподъемникте, жана газ жабдыгы бар экен, могу жеринде турат, датчиктери коюлган, антизанос, мультируль. Приборный панелинде 201 000 километр деп көрсөтүлүп турат. Пробеги мынакей климат контроль ушундай экен. Ичи эми өтө деле мында шикарный деле эмес, классический стилде. Подлокотник бар кошумчасында. Коробкасы 6 ступка механикада. Басы 11 000 бе? 11500 деп атат. Volkswagen Passat CC. Мындай бизнес класстагы машиналардан десек деле болот. Алдыңкы жагы мындай өтө широкий болуп кеткен. Фарларын байкасаңыздар, светодиодкалар көп. Негизги фары линзовый. Ксенонда повторитель поворота бар, боковых зеркалда. 2013, объему 2, дизель, коробка автомат. Эсинин телефон номерлери. Бул арканкы жагынан көрүнүшү. Аркасынан да мындай жакшынакай көрүнөт. Оптикаларында байкасаңыздар, формалар аябай жакшынакай чыккан. Парктроник датчиктери бар. CC Blue Motion Technology деп турат жагында. Эми ички салонуна өтсөк, жана айта кетчүн нерсе, люгу дагы чоң экен. Ички салону, эшиги мындай Subaru'нун стилиндеги экен. Мындай рамкалары жок, айнеги. Бул жагында неме? Блок управлениялары. Электрокорректировка сидений. Бул жагында 3 режимде память сидений. Приборный панелине өтсөк, мына байкалып тургандай, машинанда сүрөтү не болуп турат, эшиги ачык деп көрсөтүлүп турат. 83 552 километр пробеги, мультируль, круиз контролю бул жакта. Эми наворотторунан айта кетсем, подогрев сидений 3 режимде. Так, обдувтары бар, двухзонный климат контроль. Мына жеринде синктеп турган ошол двухзонный деп түшүндүрүлөт. Система стабилизации, помощник при парковке функциясы. Так, мына жеринде дагы байкалып атабыз. Сиздерге жазып коюңуздар комментарийде не деп кандай функциялары молар мен түшүнбөй атам. Жакшы, ичи эргономикасы да жакшы. Подлокотник жумшак кожа деле, сиденьялар деле орточо, катуу да эмес, жумшак да эмес. Эми өзүңүздөр түшүнүңүздөр, жакшы мындай машиналарды мындай аракет кылам, жакшыраак түшүндүрүп, навороттору кандай өзгөчөлүктөрү бардыгына. Ошон үчүн комментарийде кээ бирде не болуп калат, не кыласың аларды айтып деген сөз. Ушунусуна эң негизгиси көңүл буруш керек, комплектациясына жараша да машиналар кымбат болот. Баягы түшүнбөгөн анча мынча көрүүчүлөрүбүзгө ушундай айтып кетмекчимин. Бунун баасы айта кетсек $12 000 айтылыш баасы.